Kambuni wa mikumu kanili wa Safaricom ni utwaisi iseso ya mithenya itatu kana Safaricom Bonanza ya kumanyithia na kuthuthia enenthi kuthoa na kutumia simu kati wa sindu ingi cia kambuni u ainena na Mutongoi TV officer ula ungamie maundu ma utandithia kambuni ni u kuma saku Lydia Mulandi ni wametakana iseso ye yendea nginya wa thanthatu ukite pala wenda enenthi kuikithia kana nimeyumilia matukani ma Safaricom kuthoa simu na kukwata utethio wonthe yulu wa uthukumi wa kambuni wa Safaricom. Karo Munyoki na ilivoti. Iseso ila ikwithiwa yitwaiwa kwa ivinda ya mithenya itatu va musini wa masaku ni kambuni wa Safaricom ngwatanio na makambuni angi ma kuthocia sindu ni kana kumavikia na kumathocia enenthi sindu ila sitona kumatethia mikalileni yo ya kila muthenya. Ainena na vilingi wa mauvo umwe wa atethecia ma maendeleo ma biashara kana trade development representative wa Safaricom masaku Lydia Mulandi ni waelesya imwe cia sindu ila mekwithiwa maimatea enenthi sivo simu cia moko, kadi cia simu, mashini cia wifi na sindu ingi mbingi. Umuthi twina ila twita bonanza ya Safaricom na twina simu cia lipa mdogo mdogo ila twina sio cia ba twina litu ila ya Neon Ultra ila uiba silingi 55 wamba kuiba deposit ya 1000 alafu uiba 55 kila muthenya na pia twina ease ya our partners ula twina Onphone, Delights, twina M-Kopa na twina pia Mogo. Oyingi ni waweta kana ni mekwithiwa maimanyithia enenthi yulu wa kutumia WhatsApp ya Safaricom ila ikumatethecia kuika sindu sionthe vandu vamwe ta kutuma mbesa, kuiva sindu ndukani, biasalani na kuthoa credit na indi kunengane simu cia 4G ila sikwithiwa ciimatethecia ni kana maikavitwe ni maundu ala mekia wakati wa mitandao ya mikumukanilie. Isu ni yotu umea maume kwa 3G wisa kwithia mtandao ndo betwa isindu imwe wisa kwithia na andu mena sindu mekwa sena kuya mitandaoni ndo betwa one app nila ya combine my Safaricom app na M-Pesa app wisa kwithia sionthe combine itwe katika one app ile tumita one app wisa kwithia ona no wike any transaction undu kwenda. Tuinena na amwe maatho na athocia ma sindu ala metha mengwatanio na kambuni wa Safaricom. Irene Nduko lo thukuma na Delight ni waelesya kana ni meyumite undu vailite kuikithia ni mamutea mwene nthi sindu ila nzeo na sitona kumina ivinda yasa siitumika o wivo mwana wa kwithia mbola kana lipa mdogo mdogo kwa simu, laptops, sola na TV. Tupatnite na Safaricom kumwetea products ya kulipa mdogo mdogo. Tuna aina mbingi ya products, tuna simu, tuna laptops, tuna sola. Nini simu tuisimu nonu ndwa sola, so nituongelete maundu maingi. So all the products ito every day nichimbana after sales service. So kindu cha thuka wina bandu twana kwikata kutwake kasobwa o wile bauna kisioka. Na Kevin Sendi Chama umwe wa those ma sindu kuma Image Connection ni umya wetano kula kuyene nthini kana mavike yemani yo na kukwata simu cia mithemba yonthe na mashini cia wifi aiweta tame utanatho wa nthi kana offer. No mundu na muthenya wa Bonanza tio nengane simu mithemba yonthe kuma cia Safaricom lesita one Neon Smart 2 kwa mbesa ni nivyo ila nengilile mana kenda na silingi 99 na pia netutesa ruta cia Safaricom ila sina packages nini internet ukethia ni kwete kila vandu simu cionthe tunengana ina cash na lipa polepole ito yambeana deposit yo nini ya ngili umwe nela ni simu ya Neon Ultra na ukaivea silingi 55 kila muthenya. O kavindani kauna ke Caroline Ndila kuma kwa Headworld ni umya wetano kwa enenthi mekatate kuyiwa ni andu maimakenga ni makambuni wa Safaricom indi ni mailite kukulia na kuvika ndukani cia Safaricom ila siva kuvi na moikalomo ni kana matonye kutethewa kana kukwata maelesyo mbeange yulu wa kindu kila methi wa mayenda kuthoa ona ethiwa ni kadi cia simu. Customer withi andu ingi mekuyanza me branded Safaricom lakini nikendo manthe uyu kwa dealer kwa nduka ithi ciandikitwe Safaricom ukethota tono wika masako umuthi twikila vandu ndukesa kwa cia vai Safaricom ati wibasa na Safaricom twikila vandu. Ndilivotea vilingi wa mauvo kuma va musini wa masaku ni Karo wa Munyoki.